navutse mu bana 10 tubaho mu buzima bubi. Ngiye kwiga umwaka w'ishuri wa mbere, nagiye nambaye ikanzu nahawe na mushiki wanjye uw'amahoro. Ikanzu nyigerana muri Kigali nambaye ikanzu, ariko mu mbona murazi kuririmba ngo nta muntu bitabera nta nuwo bitakwira, ariko ngera Kigali nambaye ikanzu. Ingera ubu mfite ibiguru binini cyane, uko nkuri kanzi gakura, uko nkuri kanzi gakura, uko nkuri kanzi gakura, za guhura n'ingorane mu Gatenga aho bita kwa Karirosi. Hari mayibobo z'abakobwa zajya zimanuka ku Karambo, tugahurira harya hasi kwa Karirosi tuje gutoragura amakara mu nshinga. Murabibona isa mayibobo duhuye ibyo bikobwa bikana batari gusikiriya ko cyambaye kari kamaze kuba kamini, nanjye naricaraga nkarunda amen. Ajya numva ariko se mu kigihugu se ngo yaba ari umuhungu se, ngo turebye ry'amaguru ngo mengo ni igikoko. Tunamye turi gutoragura amakara mushumba we baza kureba icyo nicyo. Ngiye kumva numva agakanzu bagatereye hejuru. Bose bazamuka biruka bavuga ngo ni igihungu. Bari bumve Pasika, nimumve Pasika. Harabaducira amezi 3 ngo niyo tuzaba muri kino gisagara. Ariko Yesu umuririmbyi yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho. Koma Joseph niwe wari ukennye wa mbere muri prefecture yitwaga Gisenyi. Za 81, 82, 85, niho perezida wari uriho yavuze ngo nibashaka abakene banyuma mu makomine abubakira inzu abaha amabati. Muri perefegiture yose y'icyose kitwa Gisenyi bararorobanuye basanga data niwe mukene wanyuma Semakoma. Twahuye ibirenge byaranutse, arambwira ijambo, arambwira ngo nkuhaye abahungu, ngo nkuhaye abana 6. Arambwira ngo nkuhaye abana 6. Uwo mugore ngo uzabana nawe ngo yitwa Mukanziza Françoise. Byose ndabyandika mbaho ngaho. 2006, 2005 mu kwezi kwa 6 uwo mugore nibwo twahuriye igitaramo. Bampaye kuvuga ubutumwa harya mu Ruvumera ni mu iteraniro. Marayika arambwira ngo rega wa mugore ngo data yakubwiye ngo yicaye harya inyuma. Murebye ndamubona sinari muzi. Ajya nkomeza kubwiriza ndeba hirya bakagira ngo ndi mu mwuka naho Imana yamunyeretse. Bigezeho nkoresha ubwenge bw'ikivuga butumwa, ndavuga nti Imana irambwiye ngo abicaye imbere mwese mujye inyuma n'abarya bari irambwira ngo niwe. Ndamwegera ndi kuvuga ubutumwa agira ngo ni ubuhanuzi ngiye kumuha. Ndamwongorera ngo yitwa nde, nabaranyongorera ngo nitwa Mukanziza Françoise. Ndamubwira nti mufite message ntotaye. Amen. Warataha arasigara mbona nuko yarya intoki, nanjye ngira ngo kabera ntibivuge gute. Muzuba muri rimby'u Rwanda rya ni Medi ninde bavuze ngo unturare utabivuze ibyejo bibara bejo. Muhaguruke tugiye kwakira Apostle Ngarambe. Ntago afite umwanya munini hano, bindi turaza kubikomeza. Bamufashe atambuke yegera hano imbere, atambuka yegera hano imbere kugira ngo twumve icyo Imana imuhaye. Dukomera Yesu amashyi meza cyane, tumwakira. Imana ibaha umugisha.
dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Muranyihanganira ntabwo ndibuze kumara umwanya munini, mfite urugendo kandi mbimenye muri aka kanya. Nari nsanzwe mbizi ariko gahunda yahindutse. Kuri porogaramu yanjye nari kugera ku kibuga cy'indege saa 11, ariko kuri email batwandikiye ko byahindutse, tuhagera saa 8. Tuhagera saa 8 n'igice, indege saa 12 irabigiye. Mfite urugendo rwo kujya muri Amerika, umugore n'abana. Mfite abana 7, nari nzi ko tuzana, ariko dusanze gahunda yahindutse, mbarekera mu rugo jewe nza njyenyine. Numvaga ko ngomba kuca hano gato tukavugana bikeya, nkagenda ubundi nzagaruka. Amazina yanjye nitwa Apotre Ngarambe Aimable. benshi usanga bavuga ngo ndi umurundi, ngiye ntago ndi umurundi, ariko nari maze imyaka 15 ndi i Burundi. Imana yahinduye stati yiwanje, mvuye muri Afrika ngiye gukorera muri Amerika. Reka dusome Yohana, dusome muri Yohana ibice 20, dusome umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Nshaka kubabwira insinzi Yesu yagize zitatu za tugasenga Imana. Ariko uwo wicaye iruhande rwiwe umubwire ngo Pasika nziza. Kumugoroba narindi hano, nimugoroba narindi hano, nababwiye abantu 3 batajya bavuga amina. Sinabibabwiye twa turi kumwe. Nababwiye ko wa mbere ari umurozi, babwira ko uwundi wa kabiri ari umuntu wavukanye ishyari, ararikurana n'ubu ari naryo Kigali, ntashobora kuvuga ngo amen. Nababwiye ko wa gatatu ari umuntu ajunditse ubugoro. Reka dusome aya majambo, nimba mama pastor yahabonye dusomere. Shaka tuvugana akantu gato cyane duhese dukomeze umunsi mukuru wacu. Twe murabumva ko turi burire mu kirere saa 12, tuzagira mu Amsterdam saa 5. Turicara mu ndege kugera mu Amsterdam saa 5, tuvemo dufatine indege nabwo dukomeze tugende tugere Minnesota, tuve Minnesota dufate yindi tugere mu gisagara cyangwa umujyi tuba tugiye kubamo. Reka badusomere Yohana 20 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Imana ibahe umugisha. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Kuzuka kwa Yesu. Yego. Kwa mbere w'iminsi 7 mu rungabungo. Yego. Mu rungabungo hatarabona. Maria Dagarena aza ku gituro, asanga igitare gikwe ku gituro. Arirukanka asanga Simoni Petero n'abamwigishwa wundi Yesu yakundaga. Arababwira ati, bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro. Bombi birukira icyarimwe, ariko uwo mwigishwa asiga Petero aba ari ubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'igitare ishyizwe hasi, ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye, yinjira mu gituro, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi, n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya.
nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. Abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore, kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Uwo muri kumwe mubwire ngo wakire ijambo ry'Imana. Shaka kuvuga kuri Yesu gato, mumwundire muvugeho gatoya nigendere. Yego. Kuko kuba mpagaze aha niwe. Yego. Ibibiri ijana mfite niwe. Yego. Amen. Ejo buri nahuye n'umugore avuye i Nyamirambo. Ari umugore twahuye avuye i Nyamirambo, twaherukanaga kera ndamuyoberwa, ndamubwira ntibite, mbona yamenya, ariko njyewe ndamuyoberwa. Yaravuye kwisiga makeup murayizi, ariko makeup yanga kumufata. Hano ku ruhande rumwe irafata, ahandi naho gakomeza burukara. Namureba nkavuga ko mbona nkuzi, wowe ukabunzi duherukana. Aranyibwira, ndamubwira ntigenda woge, makeup yakwanze. Njye nabonaga hano uri inzobe, hano hakaba igikara, kandi ndabona atari yo style yawe. Arambwira ati none nakora iki? Ndamubwira ngo wongere wizere Yesu, agarura ubwiza bwawe. Haleluya. Nta wundi utuma tuba beza, duhereze Yesu wacu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Uyu Yesu twahimbaje Pasika yiwe. Pasika ejo ntago nagasobanura yuko kari Pasika bisobanura gucaho. Mu Kirundi bivuga ngo ni ugucaho. Gucaho mu Kinyarwanda bivuga ngo ni ugucaho. Mu Kirundi naho biravuga ngo Pasika ni ukurengana. Abo twari kumwe ku mugoroba nababwiye ko iya mbere yabereye mu itongo rya Edeni. Hari Imana na Adamu na Eva. Eva amaze gukora icyaha. Urya yabisobanuye neza, umutunga ibiganza. Imana imuha umugisha n'amavuta menshi. Amen. Imana ije kubashaka aho yabasize, ije ishaka Adamu irondera Eva, isanga ntabahari. Muzihangane muguma aha hantu Imana yababwiriye amasezerano. Ikituma birwa abantu barokora birwa bazenguruka bikarangira badashubijwe, kandi amasezerano bayafite, aho yabahereye igaruka kubareba ngo yasohoze igasanga ntabahari. Wigaruka ishaka Adamu iramubura, wirondera Eva iramubura, irahamagara ngo Adamu uri he? Adamu aritaba. Uyu munsi Adamu ari bwitabe, abwire Yesu ngo naha rigo sakatapa. Amen. Adamu aritaba ngo naha, abwire Imana ngo numisha imirindi yawe ndahunga nja kwihisha. Imana imusanga aho ari muri bya byaha, muri sange sombi. Imana imusangayo, natwe niho yadusanze. Imana yacu yabwe icyubahiro. Wihagere wisanga barimo kwahira urwiri n'urubebya ngo bishyira bindi bashyira ahangaha, ngo yareba umugore akabona ikibuno akavuga ati reka duce ibyatsi. Yabako mwana we, muzirinde kwambara ibyatsi Yesu agiye kutwambika twese. Imana isanga bari kwambara ibyatsi, kandi ntawe wahawe isezerano ryo kwambara ibyatsi. Wihamagara mu byo yaremye uyu munsi kubera wewe. Ihamagare mu byo yaremye kubera wewe. Ngo bya bindi yaremye bihamagaye, haseruka inama. Ngo ya nama arayikerera yica umutwe, ngo amaraso aramanuka ayikuraho uruhu, ngo aruhereza Eva. Aramubwira ngo ambara ubwambure bwawe ndabuhishe, ariko gupfa kuzagira gute? Uzapfa. Ngo irangize yandikaho ngo ngiyi Pasika ibaye. Mu Kigiriki no mu Giheburayo ni ugucaho, ni ukurengana. Haleluya. Imana imaze kugira iyo Pasika ngo yibagirwe ibyaha bakoze. Mureke tubwire Imana yibagirwe ibyaha. Mukanya Bishop paravuze ngo hahaguruka ngo abantu, bona hahagurutse bake,
kandi twese turi abanyabyaha. Mbona abantu bagumye bicaye bakanuye amaso, ariko ukimukanura amaso ntimuzapfa nk'ifi. Duherutse kurya ahantu ifi mwuka byara. Haleluya, amen. Wa mugabo ntiwayibonye? Keba yayizanye ikanuye amaso, urumva bayishyize mu bitunguru ikanuye amaso, bayishyira mu mavuta ikanuye amaso. Nanjye inzara nari mfite igomba gukanura amaso ngo ndi buyibabarire. Wakwereka uko nayigenje. Twese turi abanyabyaha. Reka mvuga intsinzi ya Yesu. Cyambere intsinzi ya Yesu. Yesu yatsinze icyaha. Vuga nk'umugororotsi, iravuga ngo niwe mwana wabyawe n'umugore wavuye mu isi adafite icyaha. Yatsinze icyaha. Yatsinze iki? Icyaha. Haleluya. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Twongere twese tuvuge ngo amen. Oh haleluya. Undi kabiri Yesu yatsinze. Yesu yatsinze ibyago byose bamurunzeho, arangiza bihagarara hejuru, ahagarara ku musaraba hejuru yabyo, avuga ngo ntabwo muzashobora ibyago n'amakuba, mwese ndabatsinze. Mu gisambo cyari kiri kumwe nawe kiramubwira ngo nugera mu bwami bwawe, ngo nugereyo njyewe uze kunyibuka. Natwaye 5 kwa Damascene, inzu ya Manase ninjye wayipfumuye, isakoshi ya Korodina ninjye wayitwaye, ariko nugera mu bwami bwawe wowe watsinze ibyago, ugire gute unyibuke. Amen. Haleluya, haleluya. Cya gatatu yatsinze urupfu. Niyo mpamvu rutakidutera ubwoba. Yatsinze urupfu. Mu gitondo kare kare, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yesu na Mariya wa undi yari yarakijije inyonshu. Na uvuze ba Mariya, burya abagore bose bahise bahindura amazina, biyita ba Mariya. Muri karya gace nta witwaga Makurata cyangwa se ngo ni Tanaziya. Reka da, na mukuru we umwe muzajya musoma ngo Mariya Salome yari mukuru wa Mariya, ariko mutoya wabyaye Yesu. Aragenda avuga ati ariko njyewe nashaho ka Mariya kuzi ko nitwa Salome, byotwara iki? Aramubwira ati nta kibazo. Ugasanga umugore wese ngo ni Mariya, ni Mariya, ni Mariya. Ngo bajya gushaka amavuta. Ubutaha ni mugira Pasika. Ejo nageze mushumba arabinyerekaho muri biro hari ibirayi. Amen. Ariko ntimugire ubwoba ngo ngiye ntabiriye, murabona ko ngewe mpaze, nshobora kuba nabiriye mu gito. Haleluya. Akandi kantu muzibuka mutazongera kwibagirwa, ntimuzarye gusa, muzazane n'amavuta y'ibihumura, mugaragaza intsinzi. Ngo aba bagore babika amavuta, bagura amavuta ya Narada, bagura amavuta ya Elayo, baravuga ngo ku ntsinzi yiwe nubwo yapfuye tuzajya aho bamuhambye tuhakereka amavuta. Ngo barayazinduka n'abiruka, ngo bagezeyo basanga ntawe urimo. Ariko mwamukomeye amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo baravuga ngo bamwibye kandi yari yarangije kuzuka. Mu gitondo kare kare, Bibiliya yasomye nanjye niyo nsomye, ngo hari mu rubungobungo, ni mu rubungobungo, ngo bwenda gucya, inyoni ziri hafi yo kuvuga, ngo arabyuka abindura igitare, ngo arangije akicara hejuru, ngo abamarayika baramanuka barahamusanga, ngo ba basirikare bari bamurinze, ngo umwe aritegereza aramubona, ariruhare ubundi aramubwira ataragiye so, ubundi ati mureka agende, ati ntabwo ari urya bashyizeho, dore ni umwami. haleluya, 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 haleluya. bahamagara abandi basirikare bose bari baraharambira ati bamve
nta gituma muryamye. Herode agomba twice, Kayisari nashaka twice. Mureke tuvuge ibyo tubonye. Ntibamuhambye ejo, ntibashyize ipamba mu mazuru irindi mu gutwi bakarangiza bagashyira ku munwa bakamuzirika. Ntiwabibonye? Bagahambira igitambaro cyera mu mutwe we ngo byarangiye yapfuye. Ntiwamubonye? Yasohotse akayangana mu ruhanga rwe arimo kugenda avuga ngo amahoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Aho ba Simoni bahageze ngo basanze abasirikare nta n'umwe ahari. Baje ngo bajya kubwira iyo nkuru Kayisari. Baramubwira bati wa mugabo mwatubwiye ngo turinde mu gitondo kare kare yabirinduye igitare tubona cyicaye hejuru. Hamwe mwamukubise imbugita mukamutera icumu. Twabonye haka yeraga, yari yambaye ikanzu yera, kandi urya mwobo mwamuhambyemo nta kanzu zibayo, yaje yambaye ikanzu yera. Twebwe twamubonye. Kayisari ati mubivuge, twe twamubonye. Yasohotsemo akimbagira gitwari umwami. Kayisari ninjye wari uyoboye zirya batayo mwazanye ngo simurinde. Njyewe ndabikubwiye Kayisari, ntabwo nzongera kuba umusirikare wawe. Urya mugabo namwizeye naho tutavuganye, ni umwami wanje. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. 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 Ngo abandi basirikare bari bari kumwe ngo kimwe kiva inyuma kididimanga, cyangwa kiti uvuze wiki ndavuga ati cyewe urya niwe mwana wanjye bya Kayisari na Herode na Pilato nabivuyemo n'amapeti yabo gashi. Uravuga ati nanjye mbibimbe bivuye. Haleluya. Haleluya. Barasohoka. Kayisari abamagana ati mugaruke, ngo afata urwandiko yandikira Pilato. Baramubwira ati umugaba w'ingabo wari utwaye izi ngabo arahumutse, avuze yuko atakiri umusirikare wacu, agiye muri kijya gisirikare cy'urya mugabo witwa Yesu wazutse. Arababwira ati murwirukankane muruhereze Herode. Ngo bagereyo basanga Herode ari guhekenya amenyo. Aravuga ati turi bugende turi bukora iki? Aravuga ati mugende murebe Pilato mumubaze icyo turi bukore. Pilato arababwira ati mujye kumwica, nabakarabiye imbere ndababwira ngo ayo maraso yiwe mugiye kumena azababarweho. Sinabibabwiye mukanga kubyumva, ntarazuka. Nimudahunga akanyu karashobotse, kandi mbagira inama Kayisari nawe Herode nimugerageze mugende murebe muri finance ikigega cy'igihugu, amafaranga ariyo yose muyakureyo, muhamagara uwo musirikare mukuru ayagabane n'abo bantu bose, mubabwire baceceke. He kuzagira uvuga yuko yazutse, bazajya bavuga yuko yangereye akagenda batazi yari. Bahamagara wa mushefu. Haleluya. Mwumve ingaruka z'urupfu rwa Yesu. Asifiwe Yesu. Haleluya. Ngo bazane amamiliyoni barabaha, abagabo ngo bapakira mu masakoshi. Umugabo umwe aragenda ajya mu rugo, yaherukaga muri karati, abwira umugore tuzongera kwambara baze, aruko dufashe indi karati. Ngo agera ku mugore aramubwira ati sheri zana isakoshi mwereke sheri. Aramubwira ati isakoshi yawe yizane. Ngo mukubitiramo miliyoni 10. Aramubwira ati igitaramo iwanyu abataryaga inyama babwire barya inyama. Umugore aramubwira ati ariko ningere mu nzira bakambaza iyo mvuye n'aya mafaranga nayakuye nzababwira ngo iki. Aramubwira ati sheri reka mbikubwire, Yesu
wacu ejo bundi yarazutse none baduhaye amafaranga uza kukubaza umubwire ko yuko Yesu yagize gute yazutse. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Hallelujah. Amen. 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 Uyu munsi hari abantu ari buzure. Hallelujah. Babasirikare bo hasi babandi bato. Uyu mugore wawe yambujije umutekano, haguruka wambaye neza kuri Pasika, ujingitwe ariko wambaye neza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yewe yewe data we. Umugore aragenda agura ipupu nziza nk'iriya, arikubita amatega igitambaro kiriho inyenyeri nk'iriya, ahure nabo kwa se wabo bati wa mugore kusigara wambara neza, arababwira ati mwakire bibiri Yesu yazutse ariko mugire gute muceceke. Nta byago byantera ubwoba, yambera ubuhungiro, nta mwanzi n'umwe yanka, yambereye ubuhungiro, umwami n'igitare gikomeye, umwami we umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Hallelujah. Amen. Amen. Mwami Yesu njyewe nciye bugufi, mfite ijambo ryo kukubwira, reka mpitemo kimwe, si uko amarira yashize, si uko ibibazo birangiye, n'umutima unyuzwe. Amen. Mureke aho tugiye gukoresha akantu gato, reka mbabwire Yesu. Navutse mu bana 10 tubaho mu buzima bubi. Ngiye kwiga umwaka w'ishuri wa mbere, nagiye nambaye ikanzu nahawe na mushiki wanjye uw'amahoro. Ikanzu nyigerana muri Kigali nambaye ikanzu, ariko mu misumba yazi kuririmba ngo nta muntu bitabera, nta nuwo bitakwira, uko bitakuza uri umuntu nk'abandi ntataka, Imana ikwibutse no ejo abantu bakunyura, kwambara ukaberwa keretse utabibonye, wavuga igifaransa icyongereza mwumve gato kandi tujye gusenga. Ngera i Kigali nambaye ikanzu, ingera ubu mfite ibiguru binini cyane, uko nkura ikanzu igakura, uko nkura ikanzu igakura, uko nkura ikanzu igakura, nza guhura n'ingorane mu Gatenga aho bita kwa Karirosi. Hari mayibobo z'abakobwa zajya zimanuka ku Karambo, tugahurira harya hasi kwa Karirosi tuje gutoragura amakara mu nshinga. Murabibona ishamwe yibobo duhuye ibyo bikobwa bikana batari kusikiriya ko cyambaye kari kamaze kuba kamini, nanjye naricaraga nkarunda. Amen. Ajya numva ariko se ku kigihu se ngo yaba ari umuhungu se, ngo turebye y'amaguru ngo mengo ni igikobwa. Tunamye turi gutoragura amakara mushumba we baza kureba icyo ngiye kumva numva agakanzu bagatereye hejuru,
bose bazamuka biruka bavuga ngo ni igihungu. Bari kuvuga ngo ariko se ngo yaba ari umukobwa ngo akaba atagira amabere. Ariko mbega Yesu we, hasifiwe Yesu. Haleluya! Mu gitondo ntago naryama. Aya masezerano ndimo Imana yampiriye muri Pentecote hariya kuri Sheri. Burya niyo nateraniye muso. Nabyutse kare njya mu materaniro n'abana banjye. Nihaye umwanya wo gushima muri Pentecote. Ndababwira nti njyewe Ngarambe wari mayibobo hano muzi wabatirizwa hangaha. Nimagurutse gushima yuko ku mugoroba ndibwurira indege bari babizi Imana yabimbwiye. Nimwumve Pasika, nimwumve Pasika. Harabaducira amezi atatu, harabaducira amezi atatu ngo niyo tuzaba muri kino gisagara. Ariko Yesu umuririmbyi yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Kubw'imbaraga. Haleluya. Ejo namye ndi mu mafoto nzakabereka. Narebye amafoto bari gupanga ibintu, mbona agafoto kamwe maze gukizwa mu 2000. Nkuramo iyo kanzu Imana yayinuye. Abantu barimo kurwana ngo imyenda uzambara ngo turungike muri Texas ngo tubigenze gute. Nababwiye nti mureke. Narakijijwe kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa mbere nje mu rusengero kuwa kabiri. Nibwo nageze haruguru urusengero ntoraga kabutura. Mva aho ngaho ngeze haruguru muri Ziniya niho naba matoragura umupira ko gafoto n'akabonye ndaryohe. Nibwo nakuyemo iyo kanzu. Maze kujya tujya gusenga, maze kugenda mu bihugu 28. Mwabyumvise indege nje bimeze nk'igare. Ntabwo ari ubwa mbere ngiye kugenda mu ndege. Amen. Si ubwa mbere ngiye kuryama muri hoteli ya mbere. Reka da aba balance. Haleluya. Haleluya. Ibihugu 28 bya hano muri Afrika mu bantu bakomeye cyane maze kubigeramo nirwa mu ndege. Ubu Imana injyanye muri 50 na bingahe na bitatu cyangwa na bingahe bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari Icyongereza cyinshi, ntabwo ari Igifaransa. Amen. Abantu nababwiye ijambo rikomeye. Ejo bundi nababwiye ijambo rikomeye. Reka mbabwira akantu mwese muzi. Data yitwa Semakoma Joseph. Niwe wakennye Semakoma Joseph. Niwe wari ukennye wa mbere muri prefecture yitwaga Gisenyi. Za 81, 82, 85. Niho perezida wari uriho yavuze ngo nibashaka abakene banyuma mu makomine abubakira inzu abaha amabati. Muri perefegitura yose y'icyahoze kitwa Gisenyi bararorobanuye basanga data niwe mukene wa nyuma Semakoma. Iyi Pasika urupfu rwa Yesu, uyu mugabo wadukunze tutamuzi, uyu wamenye amaraso, uyu akwiye guhabwa icyubahiro, uyu witwa Erale Bosakata. Amen. Zavuyemo inzara zivamo kubera amafunza ariyo kuri Ziniya. Amen. Nzajya mbivuga nese nimurebe ku nzara zacu. Muri mwese ufite inzara nziza nk'izi wanyu. Amen. Amen. Uhura ndashobora kwambara inkweto amano yararebye hejuru nike. Tuvuge ngo amen. Albumu yanjye
nayize rubumu yanjye ya mbere yakoze amateka muri aka karere. Uzi indirimbo ya mbere iravuga ngo arantangaza Yesu, arantangaza, 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 akura umuntu muri pube akamuhindura, akamukarabya, akamusiga, akamwambika, abari bamuzi bamure bagatangara. Arantangaza, arantangaza, buryo wambaye ikirezi ntago menya ko kera, kandi ushize impumu nawe yibagirwa uwamwirukansaga. Uwo mwami w'abami Yesu ntago tuzamwibagirwa, akwiye gushimwa, akwiye gushimwa, tumuhaye icyubahiro. Reka mvuge kuri iri jambo nsenge, iminota yanjye yageze. Uyu Yesu, uyu Yesu twahuye ibirenge byaranutse, arambwira ijambo, arambwira ngo nkuhaye abahungu, ngo nkuhaye abana 6. arambwira ngo nkuhaye abana 6. uwo mugore ngo uzabana nawe ngo yitwa Mukanziza Françoise. Byose ndabyandika mbaho ngaho 2006 2005 mu kwezi kwa gatandatu. uwo mugore nibwo twahuriye igitaramo, bamaye kuvuga ubutumwa harya mu Ruvumera ni mu iteraniro. Marayika arambwira ngo rega wa mugore ngo data yakubwiye ngo yicaye harya inyuma. Murebye ndamubona sinari muzi, nkajya nkomeza kubwiriza ndeba hirya, bakagira ngo ndi mu mwuka, naho Imana yamunyeretse. Bigezeho nkoresha ubwenge bw'ikivuga butumwa, ndavuga nti Imana irambwiye ngo abicaye imbere mwese mujye inyuma, n'abarya bari inyuma mwese muze mwicara imbere. Amen. Arambwira ngo niwe, ndamwegera ndi kuvuga ubutumwa, agira ngo nubuhanuzi ngiye kumuha. Ndamwongorera ngo yitwa nde, nabaranyongorera ngo nitwa Mukanziza Françoise. Ndamubwira nti mufite message pontaye. Amen. Warataha arasigara, mbona nuko yarya intoki, nanjye ngira ngo kabera ntibivuge gute. Muzuba muri iryo Rwanda rya ni Medi ninde bavuze ngo unturare utabivuze ibyejo bibara bejo. Amen. Arahagarara, ndamwegera, ndamubwira nti wabwiye ngo witwa nde? Mukanziza Françoise. Ndamubwira nti rero tuzabyarana abana 6, tuzaba umugore wanje abahungu 3 n'abakobwa 3. Aranyitegereza aravuga ngo toka daimon, ngo mwizina rya Yesu. Nanjye ndambwira ntabwo ndi daimon, jewe ndi Aimable, umugabo Imana yahaye amasezerano. Hallelujah. Hallelujah. Arabishanga ariko ntabwo yari kubyanga, Imana yabikoze. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Niwe tubyaranye abo bana, niwe tugiye kujyana muri Amerika, niwe turi kumwe mu buzima bwose. Amen. Hakindi cyabiteye ni Pasika. Hindi kibwira abantu 3 ngo iyi niyo Pasika yitwa kurengana. Ose ukotayapa, mwese muhaguruke ku maguru yanyu. Imana yacu ahabwa icyubahiro. Muhaguruke ku maguru yanyu. Golgotha kera yaricaga, uwayigezeho yari ikivume. Ndahageze umutima uratsindwa, hampinda ucirima ndemera maze nditaba. Golgotha kera yaricaga, uwayigezeho yari ikivume. Ndahageze umutima uratsindwa, hampinda ucira imbabazi ndemera maze nditaba. Twese tuvuge ngo amen, twese tuvuge ngo amen.
gusaba abantu umugisha. Fata ituro ryawe rya pasika, ituro ryawe rya pasika ryo gushima aya maraso. Yes, akura abantu kuri puberi akabicarikanya n'ibikomakoma. Hari umuntu wigeze gutwara urubyiruko hano, yes, witwaga Mudidi. Uriya yaramfunze gatatu kose banjyana igitagata, ariko Yesu amare kubihindura twicara twese muri Ethiopia muri VIP. Arambwira ngo ukora iki, ikibanza cy'iteka ukora iki? Ndamubwira nti ndomuvuga butumwa, akoramo business card yiwe. Arambwira ngo nugaruka uzaze tuvugane. Ngwino usabira abantu umugisha, ngewe ndagiye, ariko zagaruka kandi ngarutse tuzamarana igihe kinini cyane.